but sikano enkosa de sese eko enti ahoche kata ewo enti those times no yetu anamon ene ekoso wo mo asene enti eyese afibia no yabejeje kakra na yedi akwa boampola no because say yakwa ye street lights ama wo mo pay bronya bi su dru ye yesan so kokko fa wo nyina ne wo mo to nsa didi ye party kese ma wo mo yasan so ama wo mo eniema hudo pi but afidie ye pese edanso enti ya to ni din kire odo 2019 enti abusuafo sa dwumadie no ye be hye da pa ho ntoma ama press no aba be cover na papa na afie no oda no ono so aba bi na wa be ka de Actors Guild ayama omo dada ayegusu so ayeye den yeye 2019 dia no esan say ye pesa ye yama ne ye kasinti no ye to ye San Fran press no ya launch e de akere wo na afi ye to anamo na yakọ keka ye nsase na ye de akọ so wo asene sede ye no da bia no enti ehon so no anamo pa bi a ye tuo eno no moma mo se mai ne aya de the latest achievement I say yetimi abie kwan ato na ene meni umienu ye hia wa ha say ye open forum na open forum no as it trade na ne say wo ba as an actor wo asante mantemu ha na wa be kire wa dwene ekwan a ye nyina ye be fa so a Ghana Actors Guild ebetimi afa ne ntoma ba ye den efra na fe ye tu anamon a ye nyina no yate ho asese ye flu ba ku mu ade se ba ku nya ye nyina na aye den ye nya e ka ba ko so a ye nyina na aye den aka ye na afen so ne ya hunu botaye eni timu pa ye nyina ye wo as actors in the region said ye be ye tu anamon ana obi tu anamon bi na se entiase ana nkyerɛkyerɛ papa bi amfimu ama yenko na yenko tenase ana yenko na yenfa yanim enkoje na ama ebrebi bedura ye bebo yedi na ye de aka asembole abusuafo ni senti ne se yentiase se actors are your region yimu hai ye very powerful creative arts and as a performers are your Ashanti region. You're very, very powerful. It's say you're popular and you're celebrities. Are your Ashanti region now? Your Kasa and Kofotie, your Kasa and Penny Etientino. Bibiana and Namobia ye to piano. And was that you're very, very careful. I was your for make a way. I'm a young Nayati. The Ghana Actors Guild, it's say a trade union congress huntino, ye politics. Men kasa uwo won't be in politics, but me say the Ghana Actors Guild ain't yet politics. Ye kuwa emra emma ye kwan emma ye politics. Ye kuwa aban bia obeba so bia no yen ne yedai edi juma ye aban bia obeba so bia no ye kɔ ne nanse emma ni hu actors ne actresses ni ehia yen said ye be ya omo betu hu adamo pa ye den amaye se aban no enam Ghana Actors Guild so na oye bibia ma actors and actresses are the Ghana Actors Guild ye bie ya pro ye den eto ho efi se ye ti han nyanka ye pele se Ghana Actors Guild member bia anka oni kura adwuma oye die e wo se nka ne nsatimi ye den ekona no 3 times a day. Ni say no the leadership of the Ghana Actors Guild aban bia obeba so bia no ye bia ya kwan ye den e ma no ye ne di nkita ho
said ye beya your membership ya ho be den ebeto ye Enra President Emma State of the Nations address Oka ensem wo said the Creative Arts Bill aka krana parliament be passing yen said the film law na ya pass ya ma ye dada no aka the legislative instrument a obo be passing na sa legislative instrument na so no minister ayi ekuo bi ato ho a omo akoye draft no aye dey awie aka se government e dey nsa be hye na legislative instrument na dey aye adwuma se legislative instrument ne start say aye adwuma legislative instrument no brofo kakaka and so the chance here na say law na ye dey aba no anamo a ye betu afa ho enyema a ye dey be ye adwuma e wo sa law no ho no eno na legislative instrument na ye dey e be kire the film authority na me kan ye no eye ela no legislative instrument na be kire say film authority no kra no munye ni sei monfa nipa sei monfa nko aha munye ni sei e bia bosome aban sei no obema mu sei no obeya ama mu ela no na be kire sa na ema ni nyina eno ti na ye twen sa ela no ye gusu a ye ni ministry nsu ti nkomo say baby a omada roma akodro bia no omu ye mobo na omu pushi na nya den emra eno ba wi a na film authority ne betimi start say eye den eye adwuma na film authority ne so start say eye adwuma na e kire say the film fund na e wo law nim say e wo say aban e create man na ye producers no etimi ko no mo kwaji sika film e de be movies e ma me ni umienu ye nya bi ye no sa time no na fund no so ye den e be ye adwuma na Enra president kasa no o kama aliete say the creative arts bill na omo de parliament na omo twen se be pass and no so kra no fund bi ye den ewo na dia ba kwa me pese ete ase ne say creative arts no enye sidikafo ko a welfare committee Ghana Actors Guild the institute ye no omo atnase omo di djuma ama na ye fe omo si omo ba ye no omo hu say enfia atwam ko nyina no Ghana Actors Guild the welfare no say wo ye member na say bibi to a ye jijisika ye bro 500 cedis but omo hu say enensu oto efomo de ye djuma no ensakere kakra ye den abamu on the negative side enu ntino say ye kwana ye abo nipa na ye nkan hu say ene eniema bo e wo soro kakra ntino omo sesem nti omo atimi asesem amana ye say enne ya quadruple sikano ya triple sikano sorry ya triple sikano from 500 to 1500 cedis abusafo enso wa 1500 na ye dey brown say wo aka entije se eba se enije die bi so nti na ofra ye ya ye ba ye be ma 1000 Ghana cedis na ni nyina mu nso no se ekuo no eba beduru a ya nye wo hwe enye nhye se Ghana Actors Guild abanti ma wo mo Guinness die yam kwan ma dabi yese ye brasa die ni nyina isa se enne nsu otoso efom eden edi nipa no ne waka ena wo koja no emfa wo yam enko se die ya no da no ye kwa yi ase a ye chia wie ya se ye betena se kra ma adofo de ensa betu ensa ye ma chia ye amia hu so nipa no oye actor ne ho odon ya chia wie ya o se o wasi ye mkofie o na bo ni akosi table ni akoye party chechirenche agu nipa ni tiri so esa se nipa ne meka eka oboti no ye di ne saa nom ne saa toda so kra ya ko aka ho na ya sori ni ko efie the Ghana Actors Guild Ashanti yese saa ne mani nyina ye pese eye den ye jai enu nti no welfare for say
for the say ɛyɛ dan yɛbɛnum nsuo enti no yɛde 1500 lima wi a ɔmo bɛte 500 bi ato nkyɛn na ɛkɔba sɛ yɛkɔdura me a manum nsuo anum nsu kom de me a mankɔ deɛ wanya yie no wɔ sɛ ma me nsuo na nso no ɔmo de ɔmo ansuo yɛ dɛ ɛbɛkɔ ɔmo kɔ so a ebia na oso de deɛ tilapia nti no ontimi nkyerɛ ne yam kɔm nti obɛhia bibi kakra bi de apananum anso ano nsuo ne nti ɔmo bɛyɛ snacks kakra bi de ayɛ dɛ ɛde aka ho ɛno no ɔmo bɛtwa sika 500 cedis ato nkyɛn a ɔmo de bɛbɔ saa bra no na ɛno kɔka 1005 no ho ne ɛho sɛ obi ho ka yɛbɛgyegye sika deɛ nanso yɛbɛbɔ nipa ne ho ka 2000 cedis saa ne kɔma obi a ɔbɛwɔ saa ne kɔma obi a ɔbɛware na bia mu nso no ɔmo ɛde ya worry you go for pa also Mama me wi amate beta koso awo abusafo ya to aso na ye ka se ye yesa e de ama obi a no ho aka obi nso so a or worry obi a wawo ene de ka ho mesemo ye ntimi nka de wo mu nyina nti wafefo na ye se omo printing it out nti na Actors Guild members no Mrs. Udia Actors Guild members no ya beche amu bibia na ye chema so a there is a portion a ode oyire ana oba edin ebeba oma ye ne se ye wo enipa bi a se oho ka eye enhye se ekuo ne ye den ebeboa saa fo ni nyina no e wo nkrata ni nti wo je form na wo de saa din ne ye den ebebre wo no mo de ekuo mo nkrata so nti se wo ka se o bridge say na abo me na enipa smesi ana obentin om ko hwen krata ma no mo agu no mo atia fi se de be ya wo nko an ye ma wa yie predu esremo a nti no anu nti na ye church din no ene yaje adwenkyere ni nyina ena afi so no ya ne se forms no ya de be ma mo so nye nne but who ti convince welfare for ne se o ye GAG member dia ende omo de be ma e ho de menka ho enti modaro ne ye wo ho no se bibi ka bususu a na ye kaya ye de baba betu mo ani na ye nyanka ye de mo nsamo mo nsema me BM organizer kai me say Actors Guild they have say very short courses na short courses no in free ya ha na ever even though yen and your proposal idea no and the Ministry of Creative Arts ya the idea no man no ye nyakwanya ne tenase and obusa ye say dey ni hia ye and ye ka kire ne say adwuma ya na Ashanti region ha no eso mpa nanso efa ba bi ni ndie na ewo mu no ewo fom enti nke ye besre say anka omuma the School of Performing Arts any nafti omuma bi campus ewo Ashanti region ha emaye said ye be ya ye gusu a ye adwuma no ano ye betimi akosa school no ne akopri ni ndie ni bi ayeden aka ho enra omo tie yie no omo te se president e boss so say sa courses na ye suggest ye ni nyina no omo de be de e be ye Abeso ni etosu biem ayese ansana sa courses no ebeba no ye yankasa no ye be run 1 or 2 workshops and say the medical aka
nti eno no de e be free the Actors Guild Ashanti ho na ene aba ye di usutua ene ye contributions no eye enumu a na be yi sasika na free ne de aye sa courses no enu ti sa wo ti fie na wo ti say ye fresh say ye course edase ya na edase ya wo ti na fie na wo ama bia ye bu udi ususo me patro mo ti ase ye bu contributions so because enumu na sika ne be free aye den ebeba na emu de aban si obeso ya sere ne de eno de ye be call formally ewo campus a ebi omo be kase omo be ye de aye den e de amaye ana ye sere so se sa kwanya ne so ba ma ye nkase media ma be ye star ewie ana media obi anim se ye frame raslini ntino ye course a me nkoye den me nkoye bi me sere mo eye yenya ne akopre ena eba nti eba mo mi ntu ana mo ne so yenye den ye nkobi madam as na mi sha yeah ma me ne pioneer any legendary Nana Hayford in fact the who of pa State of the Ghana Actors Guild Association and assembly Medisia now Medisia no so mesamo ebenyimfo wani mu ha memo mo so atakakra omo kasa wia afei na ya bie open forum no senso ya bre na welfare for no be ma insu anu mansana ya ba for the open forum so a na ya ye ne sa nti mesamo mama mo sema bibie mu na ya ni sabo ko na be sha ya ma no na heke no mo so atakakra tawo ekuo onye kuo ma mi o oye kuo na abusafo oye kuo na ade ba ko a meka ene se afi meka ne ha se opo the Ghana Actors Guild National this year oko bobo musana Gage afero mi musamika hallelujah God action say yeshie say na mi hu pepenswa yedisa na me di achi na makoma atomi yem enkanka say sabetsna say na me sisi a me hu say ye wo able personal order Ashanti region gaga no e was your form one sem e ma ye and then you take what a car of me and the person they come and say school not somewhere far short courses in one sem a bit by a brief year it should and perform excuses in be what the infants are now a holding you a year infants and see I want no Canada so thing jamming and by what take me Kobe yanji bibi kese bi akra and then obi call 2 months short course kra upon our campus like a be a Legon Tech and any other universities what day what was certificate our school no was stamp ni logo boswa ebusia nipa ne timi de kan see the home e di dwe nenum e wo man Ghana ha se de etie dia me come ne kosia ne se sa hihye ne ba mesra mo mamo totunas na ebeboa mo pa because sa short course e koye no e wo many guy bi o culture center ha you if it in class here and I am Sabraba or radio station and so now there no it was meant for your war your friend is saying industry and performance but be bring by a big crowd free London and by our more a year before abusia say e ho akwanya ba na we set near say why you sa proficiency course no e wo KN University omo yi boso me yesa me de ba me ref e boso a e ma wan kasa woni benya na omo hu say ade a wo ye no eni ba bi a wo hye no wonim you are focused
ɛwɔ that industry nti patro ɛba wei deɛ sɛ sika ni hɔ koraa Mr. Bobisi asase yɛ Bobisi atwema so di for yɛ bibi ɛno koraa nipa deɛ ni gye ɛna ɛyɛ na ma ne nsom wo ɛnyɛ borɔfo kɛseɛ bia na ɔmo kɔ kyerɛkyerɛ wase o daa deɛ yɛsue yaa ne deɛ yɛka yaa ɛno adi wohunu koraa wotumi busa ɔdamfo ɛma ne kyerɛw nti ɛma ɛno ɛmbuwa bɛm because yɛwɔ errors si adesua na aba it's unfortunate Ghana yɛpɛ certificates ɛkyɛn intellect so wotumi provide certificate and nipa feel say you are okay and so ebi ana deɛ we provide no koraa no onim wo nimdie na abasa nti yɛ pressa saa ɛna adeɛ no trend ɛkɔ nti ɛba ɔmo de na fa mo hyɛ bi na ɛbɛboa wa mo ma yɛ nyinaa nya baako na yɛ mpagya yɛ kuo yɛ ne a yɛ te da yɛ sɛ deɛ te da yɛ mesom na yɛ mpagya san sɛ obi bɛka ma yɛ ne a ɛnkɔyɛ sɛ yɛ ne a yɛka bom na yɛka yɛ asam yɛde epia yɛ president na yɛde edi n'akyi ɛna mo ase. And I am Amiasi, the Pamucho, your national, regional organizer. Pamucho, I am regional organizer. Secretary, you don't lose, bro. God, action. God, action. God, action. Now. Let me say for the OBBA. Meka say many GP say yes here mo say it's been a while say nipa don say yes here under the umbrella of God because near Fridia na e bi ho but and then nyame atom ya do so kama in fact me di kan ba ya na obi ma ba mu bu ye na me friend chairman na bi say I said just club here in the Bay no what do what here they also we and I am charge here kakra obi ba maybe call up and down but nyame adom ya do so kama kakra be sire ni say ye fresi ya ye mra ye no so say na be ya say e kopa say ye penufo ni bi ba say ye be mai bibi na say complete bibi na say o person mu ye ni padom and I say you do draw no more there no I yastic a boy na o metimi a boy niama sometimes the people I yetimi nya ni pado draw and I say the pado timi nya bi ni say the true maybe na so mo frɛ and so mo pɛ sometimes they buy extra pictures and videos say ba so mo pɛ so mo de sa no ma no e hwɛ ni pado draw wɔ hɔ na o mo hwɛ ni pa kakra bi ntia ne hwɛ kakra bi pɛ na ya hwɛ ni sa ti mesrɛ sɛ de ne ye ba ye no ye to aso a mra sa and wa wo ni ga go mesrɛ sɛ be ka ye ho na ebusia ne mo de me da wase Papa Chogan Wadaroma me won from it kasa me go was see a won yam bodon afia but I can't person me can say na me sha obi bia say wa sign number sabi kaska o de fa ba e crop na me sha say what me abeka ya ho na amadwumadi I am a very successful one because the manager and I'm a boy. Now my this ready and said, "My papa say, no matter what, irrespective of guild or woman, I won't say God, I am mother guild for actors and actresses. Guild I won't be any one man said you better be provided with letterhead and said you will pay chance for baby a better be the amount unless say over a part of God. If you want to be at the dying minute now or baby no now would be cut secretary chairman that be some man sir one I say we person ordered the mirror and then the time and then the sticker about meetings they began to keep the association going now there because of benefits we are open a short time with now my pressure me pamoncho my involved so be national registration I'm holding for now but it doesn't mean I want to be register original. Uber register original, remember receipt, everything. It won't be for national registration now. Mo data in the back of Ama of Musaka. It's in Pacho, say the commercial Banyaka short say for now. Omo would you register there be. And then they are always register. I'm saying a treasure name. The financial secretary, I always register with the work. No amount receipt and I know to certify say what be register. Not the appropriate
forms are also feeling but me afeeling eti Mr. Munyame show be at least my voice na me dey announcement na name credit kakra be say no ya get ma so le go riska eti me am credit some dey at least I know waste I profitable many age I'm hoping say the next meeting be free one of these Sundays you know e be number ni say ya you can go say na kan for the jato mu chemo me na adam you can go say kan for the tell jato mu chemo na this year so 2019 say the president kan any mama auntie nana or storm me ho nti I say dey film na go go the target but we need the number yes sabo pa o yesu di ti no make am God, I was about Mwana Mukasa, you and Zani, and I'm one. Already, you catch it in oil, and think how. Yawano, a diving chain, David. Yadika Chimuse. Near ye dear Sunny, dinner, I said, ye did a sampano every the year. Now, Yama Pine Amado for so actually or agri. And Wadaruma, we be two, and Tina Mitchell. And then I may say, I was for answer welfare for our Adoro dear Cacrebia or Bode Mayan. Now, I'm saying if you cry, you want the association or Mukunya say, now. Naka ya pese ya maya ho be 10 minutes. 10 minutes. Na naka ya tu ya boase na yini ya pie na ya no me drink no. By then na obia timi a chocho the questions and answer the contributions na on the aba na yetimi eya no ya pick up for suggestions na so. Ya da boase ya mi sha 10 minutes time. We be shower. Is it ya say the bring I be work with you. I didn't know. 10 minutes, 10 minutes.